Kasalungsungan po nga mabagal at malambat ing traffic kempong Phil-Am Friendship Highway, MacArthur Highway, partikular po keng Panings Junction. Pauli na po ini ning gagawandang dalan king kalibutbud agpangpuyan keng Siposkot. Kaugnay na po niyan, para po keng karagdagang pandetalya, kaya tayo po king kakatamong programa Sir Louie Clemente ing pamuntok na ning Siposkot. Sir Louie, maya po oras po kaya kayo, sir. Jen, may pa-oras po, karayang natukin na po ni CLTV 36. Opo, as we speak, kumusta po ang traffic situation? Partikular po niya kaya itang amanwan tamong panig section kay MacArthur Highway. Kasi ating pong mangutang, Sir Louie, na anong milyari o bala mo yata mabagal ing daloy na ning trapiko kaya pong may sabing lugar? Yes, ma'am, Jen. Ini pong kening paning sa junction tamo, kailangan na pong Domingo na talagang makanyan niya po yung pulay na ng trapiko kaya maanap po kayong kabagal, makaba po yung pila kaya. Pauli na po nitang ating tamong road rehabilitation kaya naging kilong barangay Kalibutbud na po. Pero ito pong nandinabak, ang po itang nandin napon po, lalo kung may bagal, lalo kung maging heavy yung traffic condition kaya uling napon po gawa yung traffic light, sinindyan tayo po. And nandin po nga bak, yung katama pong contractor from DPWH, may gulis naman pong traffic box. Anyapin po nandin abak, I experience na po rin kaya katamang kabalening maging sobra kakaba at mabagal kimot na rin sakyan. Pero yung kamatutuan na po, yung talagang rason po kaya nung bakit if I may say, na abnormal yan po yung bilang na rin sa kinadaralan ken. Uli namin po nitang gagawan ng road rehabilitation keniking Kalibutbud, Bacolor. Kasi po tingali wang access road, Sir Louie. So yung malalyari po, ing keng lugar namong ayan, yung dadalanan da. Generally, karen pong sakyan na magpapuntang Angeles. Makanitaya po? Exactly, Ma'am Jen. Anya pong alide kagawa, anya pong aliya pa magagawa ining Kalibutbud Road. Nung manipatan tamo po San Fernando, di sa tamo pong Muntaking Clark, Muntaking Angeles, at tamo pong atlong dalan na pwedeng pagpilian kaya, pwede tamo pong lungop kaya Taking Holy Angel, kaya pong 301, and ito pong pangatlo, apin po yung Panings Junction tamo. But syempre po, uling gagawan din yung kasalukuyan, itang dalan na mismo kaya naging Kalibutbud. Ito pong access tamo kaya naging 301, ang po pong Holy Angel, halos ala na pong luluwal ka rin. Kaya rakalan, residente na labo po. So, miragdagla po rin bilang na rin lulog kaya ni pong Panings. Yung making epekto na po, apit po ito making volume of traffic tamo po, makafocus siya po kanini kaya katamo pong traffic junction. Pansinan namin naman po, Sir Louie, itapong king portion na naman ng king Jose Abad Santos going to Bacolor. Inumpisan da niya naman po, may gaspalto na lang naman, adalanan tayo, nandin pa mo. At ini po mag-cause ng mag-cause niya pong traffic. Hanggang kapilan po ini? Kontrata na po kaya katamang contractor, king DPWH, tinala pong 110 days to complete the project. Pero ini pong gagawan na ngayon very cooperative naman po kasi ining contractor. Kaya kalan po, itang bulk na ning obrada gagawan din pong bengi. Yan nga pansinan nyo po, Ma'am Jen, may bakbakya pa mo po kapilan yan, ngayon halos payari na pong ma-aspalto. So we are hoping na sustain na po itang pakanitang facing, bakanita naman po, ali po masyadong maragul at makabang oras ting maging epekto na po king traffic. Bakit na naman po, kung masyadong sasayang-sing rin kaya katamo po kabalen na po rin bibisita po kay King Ciudad San Fernando. Kasi po may aliwalang road construction, road rehabilitation, gagawa na naman ng DPWH. Pero para po karing motorista, Sir Louie, na makatutok po kaya katamong Facebook, magpauli, manyad kami pong traffic situation, traffic update, lalo na po karetang areas na ating moderate to heavy traffic as of this time, Sir Louie. Yes, Ma'am Jen. As of this time po, then nandito po may heavy traffic tamo po kay King Panings.
But ngayon po, light to moderate traffic condition tana po. Halos may gitna po metong oras si milabas, anyang magumpisa yung rush hour. And of course, ini pong kaya katamong Keniking Lazatin Boulevard, nung ka rin na chuwi takadwatang flyover. So light to moderate traffic condition tamo mo naman po. The rest of the area, kaya po king syudad, babatayin mo po, atyo na mo po kayong light traffic condition. Then inamo po kanining adwa, ilang panahin mi pong mag-light condition. But of course, ini pong keniking panings, medyo makabaya pa po yan. Uling takal na pa po rin mamanulita mong magobra, karelang pami bale-bale. Before I let you go po, taputin kayo pa pong karagdagang paganaka, Sir Louie, lalo na po karang kakatamong motorista. Yes, ma'am. Kami po, lalong-lalo na po, yung Ciudad San Fernando, yung kaya kami pong opisina, kami na po ni guidance ng Mayor Vilma Valle Caluwag. Siyempre po, anyawaran mi po itang dispensa at kapag pasensyan po karang katamong motorista na kahit talaga pong mayabala, pauli na ng traffic. But of course, these are, din po, tala po kaburyan din, uling bunga no po nitang sa tamong progress din, ini pong daranasan tamo. But of course, ali kami po mag-excuse, pero gawan mi po nga gyumi, bang kanita, mabilis na pong mayari din, yung gagawan na kaya katamo pong dalan. And eventually, ita na po masyadong maka-experience mga bayan traffic ko kareng major thoroughfares ng San Fernando. Magmanyat kayo pang dispensa, and of course, magpasalamat na kami naman po. Kareng kabalenta mga kakit na po yung effort na ng opisina. Sir Louie, kayo naman pong Facebook page, very active po yung si Posco. Baka nito po well-guided la, rin kaya katamong motorista. Nanoy po yung kaya kayong Facebook page? I-search tayo mo po king Facebook, ita po si Posco page na po, nagya kaming department. I-like tayo mo po ita, baka nito manikwala pong madalas real-time traffic situation, ang popuretang traffic advisory, ang popuretang gagawin mi pong traffic advisory with regards naman po po mag-rerouting tamo po. So i-like tayo mo po ita, baka maging updated la po. And of course, yung pong kaya kayo yung TV36 po, uling malambat na kayo pong partner kayo information with regards to the traffic condition of the city. Alright, dakala salamat po kaya kayong oras, Sir Louie Clemente, yung pamuntok na po ning si Posco. God bless you, sir.